Kadum kebenang syidap tei hapok yang dor bartawan ke jela kala klem kensan kapor kumbakat ar bejish teng senya jong ka arpu ar trek ujemang arajar arpu ar. Badagani kejingja am shimladan bamensau nedu ela kejing im. Kani kejingja kelepen kendit gi bobon balang kam tam habaya kani kadum dang syidap tei dang hati ar benai bad kelepen subas niuru bakala bendon kejing tre tang dep ekakam. U Executive Engineer ka PWD Buildings u baaran som sutnga ulong bahakani kejing kelem kensan kadom am shimladon manu rugiban mensau nedu ela kejing im baru ulong bakadi kejing ada kejong ublei bakani kadom kam shimla kelem ha kapor mensngi lem kumta kin bon kinong trei kiban mensau newat bandu ela kejing im namar kidan palat sau pungut kinong trei kibaju trei hakani kejaka. Uba ransom sutnga ulong bak jing kelem jok ne kadom kedai namar bakla kyash bapalat bat gijing tei gipaya bat kiwei kibari ban kersha ni kene kadom ka bakya nyau pauton kim shimlala asyo ban kerda kabala penlong sendon ne kene kadom ban kelem. Ulong baya ke design ban shnai ke yang darbar lale da ke design associates ka bana Delhi balak mi ibnya kene ke design da ka IIT Roorkee mana kaliang ka tanat mudaru kala ai ke jing menjor ke design bat kumta la pentre ka kam da ka babot renti ek design. Uba ransom ulong ru baga jing kelem ka dom ka dei namar ka jing bakla ka rukom design bawat la ka dom kala kelem kam shimla kata apat ki we jing tei ke badan ka jaka. Uneu executive engineer ulong bakan bahashibon nada pha toket aka kenhun toket ke balat luat ban lap ka jing shisha halor ka jing kelem jong ka dom. Uba ransom ulong ba kam shimladon kanu kejing tray tang ban shudep ekakam namar kejing tray barok kalong katkum ki design bat kejing batha bar ula kubur bakledon kejing sya penbor bari ban shna pendep no ekene yang dorbar tauan pi kejing sya ka besna ekene ke building la shna katkum ke design ka bale ada ki designer ki jongi bat kene ka firm ka bale ru ka de design associate na Delhi te bat habala design ya kene la airu ban bed ya ke design ke jongki dak IIT Roorkee te habaka pha ya kene ke design te ngiru ngila pha semuda but la pha semuda kemuda kelas study but namar bala vet ya kene ke drawing ke design dak IIT Roorkee te kemuda ko ai ke approval te ngi na kaliang jongiru kum ke executing agency te ngiru ngi ya bet bat ngi pentre bet kat kum ke design te Henry kene ke design pada habanga evaluate nalade mo namang ade civil engineer te habang evaluate dalade let's say kala banlong ba kene ka jingkhia jong kene ka structure ka dome let's say kala khia hadu kata-kata but kini ki bade ban kit ya kene structure kimla shu ban kit namar ka jingkhia jong kene ka structure jong ka dome kala long ko men nyo potan ai te nakaliang jonga kene ka por dong in ya pej ke i kebala ban le nak benta kan ki jingjia ban ngakermen schem hi ba ngin weng shwa ya kini ki devres mo kini ki tum kitam ki bala hab te hapo artayo ngin pendep ban weng ya kani ti kata ka de banga kwa ban ong ya phi ban hakaju ka poru ngin initiate mo kumno ban le hakando ka dur bangin le pat de haba kani ka structure ka la hab ke kumno ngin le katkum kejing sothu jonga katkum kejing perkhat ke jongi mo nagaliang ke jongi mene kami keren balai kene kejia kanga sothu tang kawai hi imat kene kala bandai kejing baklah ke design jong kini ki expert ke jongi te ngi pade namar banga ong pi mene ngimla ban ya like na katu ke design ke jongki ngi suyat bet katkum bala ai maki te kata ka de kejing sngo ke jonga nagaliang ke jonga to nagaliang ke jonga pade kene ke por la da pi ong ru hakabide bat kene ka mo kumno meno ban pen clear ya kini ki tum kitam ki devris mo kini ki bahab ndrei jing sanga kwa bani thu ipi ba pi uneu kontraktor dang sna menta te habo dang sna menta ngidon haka contract agreement ke jongi kani ke security deposit te ya kini ki jinglut jing sep ro let's say mo uneu kontraktor hi uhab ban lut ban ba nakaliang ke jong namar ngidon haka contract agreement kani ke security deposit mo te kata ka de bang kwa ban ong ipi but tang kawe bang kwa ro ban ong ipi la da pipet ya kani ke jingjia ijia bai tang hai tui main mandap itu assembly hall te namar ya kani ke building padela design hakilai benta kawe ke benta ka de ka left wing central wing but ka right wing te menta mdan kanu ke jing thot hakiwe pada ki part jong ke building dei tang itu hi main mandap lani assembly hall te kata ka de ka bang kwa ban ong ipi hakani ke step
Atau kita bawa orang bagi ni ke design kalau ke bak lah. Atau lah man orang saya balada tei thmai ni ke dom kata ke design kalau nak ke berthmai. Hoi, kani ka mabe pi ong menta subo la dangi ong bakani ke design kalong ka ba bakla subo mo. Te ngin menta ngin ya consult bat kini ki designer ki jongi nakaliang jong ka department. Nakaliang jong ka department ngin sakhot mo ka meeting ka review meeting la shai ke sngi ngin sakhot ka review meeting bat ngin khot ru ya kini ki ba design ya kani ka structure. Ngin study ru hakanu ko dur ka fail kani bat lada shna dak bathamai ngin hap ru ban perkhat ba kata ka dur bakane ka design ka bathamai kan long ka babiang na dong sedong shisha kat kum ke jing pej ke jongi kat kum nomor ngila te ya kani ka dome portion ngila le na du ubnai February ngila le du ubnai February ya kani ka dome kamtam ki structure ki de ban kit ya kani ka dome ngila le na du ubnai February hakabide bat kani ka ngiong kani ka curing ka setting na dong sedong ngila pej kala biang na dong sedong kat kum ka poru ka bala de ban bu ka babu kani kala biang na dong sedong te nomor balai ba normally hi haka design ke jongi haka specification ke jongi pi kini ki building material kila ban yo ya ka strength ke jongki maximum 28 days te ngi na kaliang jongi piludi ngila pejlot ngila check lot na dong sedong nomor ya kani ngile hau February te by March kala apoi kani ka por mo kani ka bangi 28 days of curing 28 days of strength kata kadai ka bangila check nakaliang ka jongi bandong banduna tang haka simen ro kamde namar bangi ngidon pi nakaliang jongi ke piludir ngidon nakaliang jong ka company ngidon pi man ka por ki engineer ngi check ya kini ki design ki jongi ngi check ya kini ki quality ngidon ka jong ka quality control ka bangi ngidon hang ni telong haka bidai bat kanika ka jing baong mapi mentan hakabide ini ki jing dona simen kani katai kata kan namla ban long lada dona simen kani ka left wing ro kala ban kata kani ka right wing ro kala ban kata kani ka central wing ro kala ban kata andrei lada pipej menta kini baro kini hang ne baro kini ki wing kini be andrei ka ba don hi ka jing dona ka dei tang hakani ka dom Wala baro kata la kami lenti ba menta ka snem ki MLA ke jela ke nyok bencong dorbar no hagi yang dorbar tauan ke batmai jong ke jela ndrai kini ke jing ang nuot kan umla asatya ben urlong hadian kani ke jingja u executive engineer ulong ba on omla asu banchna pendep gi yang dorbar ha unailar menta ka snem bar kan chimpors kong ba pran kendai bena AA banchna pendep ini ke project ke balamang ha ke jinglot ke bakot ars pa khat sau klor tengka Kintai ni. Bak haduk menta lak kan saya lak flight ke pesai gini ke kontraktor ni. haka jing shisha ki ka ba maximum hi ngila ya pelaj ya kani ka pisa namar ka progress ro layat kat kum ka progress ngila ya pelaj telong ka basa menta de sang ka furnishing setang kini furnishing kani kala poi kum basispa nyopo sispa nyopo klor Kamu kebasak sekat no kor bersih gini. kabasa menta jing sha kabasa kum ta la da kum no kum noro kala ban poi kum pra khandai ka total jong kani ka project menta long ya tang ya kani ka yeng kala ban poi bat kini ki furnishing kini kita kala ban poi pej mo lai phun nyo plus sispa nyo pun nyo kadai kum ta total lai pun nyo plus sispa nyo pun nyo kata kadai ka total cost jong kani ka project Mentah beli begini ki jingjang ibah gini ki sini ki belalek kila don ki jing tua kila don ki jing kelem tentang ibah ni apa sambil kerja komta atau pisau ni amba lap ya kadau tentang don kam mentung mek kata kenun tokit ban ngap kan nagai kadau kerja kom ni kata bantung da ka kenhun tokit mo kamdan kenun ko jing ferro kata kadai ka lenti ka babae kadai lenti ka babatam pi kanang ba ngin yo ban sotho kanamdan kanu jing buri hang ning tai lada kadai na kaliang jong kontraktor ne da kadai kaliang jong department ne da kadai kaliang jong undang design ne kadai meniat be da lenti mundai ban khang nomor dai meniat be da lenti ngide ban le be da lenti dai ban don be kenhun nga sko ban le kum ta ban langa try la shai hi kesngi ngin saya kendu hakabide ba kani ka benta na kaliang jong ka department jongi bat kum ju ro na kaliang jong ka Meghalaya Legislative Assembly Secretariat ngila ban ngin ya kendu ngin dan ke joint meeting ban ngin review ban ngin khot ru ya kini ki designer jongi design associates ndali ban ngin review ya kani ngin evaluate ya kani ka benta ya hadu mentah
dan angka jing perso yang pi bapak ini kam halaman penak keluar ya kan ni kayu dan angka perso kumbaong meneh mo ban pressure ban pendep keloi lai ka don palat ngani sui fi ka don palat namar balai jing sya kat kum ka original completion time jongi ka dei how December 2021 handrai wan no covid ni extend no dai te wat la kataru hap deng jo covid ru ngi persang hi ban ya tre te long kala extend no kumba shipho banai shipho banai namar ya kani ka building menta jing sya ngi expect ban pendap ha ubnai August te khnang ba ha ka autumn session lani ha ka winter session ki yo ban syong no te Munu pak kita ke ba pressure ya pi long ki ong badon ba pressure munu sa kita ke ba pressure belum tidak pendap nyuku keluar itu kam perso mana sutri wud em long ban sutrai wut mdai long ban sutrai wut mdai ban syong ban sutrai tang mandep rukam kam dei kata hi habangi ong ban trai wut kamut ngi hab ya ilang bat ka specifications mdai ban dan ba pressure hero kadang pressure ndai kini ki special UV buildings kini ki special buildings ngimla ban syu nakaliang chongi ki engineer ha nakaliang chongi ki engineer ban ong ban pendep hau banai August ngam tharai syu bangin la ban pendep practically kamla syu ban pendep namar nang ne ngathrai nadu menta ngathrai ngin sa delay la kumno sa prabanai la ne khandai banai kumta mo namar batang ban clear ya kani ka jabo jaban ru kabla hab kani ngathrai kan simpor kumba artayo